Bang Bagus, tinggal istirahat Bang Bagus.
Ya aku mau jam 09.00 tak WhatsApp ya. Ring. Gus. Dah. Udah mundur, Gus. Mundur. Mundur di mana? Garis kuning. Apa? Galah kan jatuh. Siang ini, Mbak. Bagi. Oh, di depan. Jalan. Paano? Ay, sorry. Yung ulo kayo eh. Wala na kami. Muter sini, muter awas kena sana nanti. Muter.
Naik, tolong naik. Tolong naik. Jalan ya. Tolong naik. Kita lihat lagi. Ya. Tolong naik.